Isikhukhuni sivele sahlaba leskeleton ngenalete eyi-1 nje yavele yathi qwi leskeleton saphihlika sawela phansi. Mara nisho le team yenu nje yozibambela nga-ango kubafana basephefeni mara weekend nisho mara ngale Pirates yenu ukuthi yozibambela kulabafana abasephefeni. Wabonile abafana basephefeni banjani. Anyway awuthi ngithule ngapi coach yakho iyabaleka. Phelile ngalesi skeleton le grand le coach yabona ukuthi le ship iyasinka nje. Bashawa isikhukhuni thina ngazizobayenzani weekend sobavithiza enkeke kwa next week bese siyabaphinda. Ngiyanitshela kwale coach yakho yabona ukuthi le ship le iyasinka le. That's why ufuna ukujumpa le ship le. Yabona iskeleton sesiwile nala ma-Pirates awasekho kule ship iyasinka. This is a sinking ship. Abafana bakamTaube le weekend bayayisinka le ship. Angithi ubonile ukuthi isikhukhuni sivele sahlaba kayi-1 zavele sawa le skeleton. Sina weekend esamakhosi sikwaza le ship nyana khona le uyibheki iyasinka kanje. Ziyakhala.